inkonzo emanxeba ezazibayenza amavukane inkonzo inkonzo emalonda alandele ekekene lenkonzo emalonda inkonzo emanxeba yakonye inkonzo inkonzo emanxeba zahleka amavukane zavumile yena wena uthethile kunozinye usanisizikwaqusha umlamphula ngolwela inkonjane ephume itenkepe ulovele bovasemlomoni lala ngiphuma khona mngani wami ubola enje nabo bafana bakhokoba umnyama sebekhohle ukuthi sibhangisephumo kwashonelana labafana ngomadobole sangoma khali zangoma zimfana nesangoma esikhule isipili zangoma insinzi yakhe ancamekezweni inkonzo abayikhuza uhlabe ngahlabethi nahlabela bayabeka amabalabalo nje umfulo ubloma aphinda omabhlombo makhinezenziwani khona enjezini ayidlala ingoma ngakhumbula ikhahla lami nobabele singena abanye bababele esithethini kanomntu ngofana nomuntu omnyama dlala kabe ihlobo lami edibana welizana ethi eqhubeka kanjalo yandamboko zitshela ngilelele bekumona vele ingoma yabefuma abafatayo losebeyoqa ahlale kwenye lobhona senzansi ngithi kuwe yonke indoda ngokunanazelela abantu ngezweni nginamona insekwathuba mfokaphuma lo ngokuhlasela ngesiphambano abanye abahlasela ngomkhonto nangipha wesiyamfokaZulu hlala la yethu mfana omncane hlala la alumnyango mehlo mntwana iphelele insizwa manje ezinye ziyongena ngeweni yethi qaphelani bathandi bomculo kamaskandi nabo abafana badlala amangoma bekuchuma phambili bashiya ingoma ngemuva qaphelani balandela abafana abafikayo bazingela udumo ukuthi bazenze abanye abaculi into efanayo akuyona kwathi iyafana kunemehluko ngiyangibrainwasha abafana ilidele mhlophe labona ngakhona yakhonzela kodwa ngalalali nginamuntu umhlafo nethambo lethuthwana qeda bamangala usomangala umadlula kwangonyama iqeda abantu bomangala ophina bamangala funa uba ngifike ngishaya ngomntu endidabise sonke isizwe hayi shaya ingoma ngadlulisa ukubonga ngathi ngiyabonga nomuntu ongabonakala ngosele nyanga ngikubonge babukadebe mthimkhulu ubhungane at the revelation etu namanga uthi ukuzala uzelula amathambo uzalo namzalo uzowabona amahtazi ozimhlaba uhlabayo azala ntombi amangokazali nomabalabala eqoshe ngabalelodwa ukuthi matyangalo bafukazane basuke magodini bazekuyo imbokodo lwadla thina nathina bafazele kathi bangithanda ngikhohlusha mnganami ukuthi kade ngaqona naye ngankini inkinga ezama ifikile zokumsozi kalisimami kwamama ngephinde ngibeke esalapha intombi zifuna ngenkani uthando lwami ethi noma nafutshara abacula abadumile zama ukukhohlisa abanene noshaya kunjalo ngishaya nabo uma kwenzeka ethi salute ngitabazana ngithi esikeni uhlangane mina abantu bagwile qeda bathi dlala khoba lokamhlekazi engaziwa muntu imemezile intombi zamasasana zaphinde zayizela zathi edlula umfokagaba nesidini sakhe walala wasala wabhuka sezindaba ezohlezi kwakhe isasa lakhe sengidla unkulu onjiniyela ngikhona mngani wami
Esengifikile ngivinjwe i-lockdown. Ngijethe uthanda umfokandlovu leshona ilanga. Ovenkula nyathela imishini abelungu kandonga zaduma-duma izwe lonke likamthani. Ikhibhodi ngokujikijela ngumagwazi izebra ngeminwe ibulale qeda bakiyizela usisi. Uprofesa lo uphathaphatha umfokangqondo. Umlane mfoka yabanda ngithi kuwe. Ngisela umyalezo kulaba balindele umhlekazi emakhaya ngoDisemba ngehlubu lonyaka. Imazi endala edume ngokukhahlela abazama ukusanga abangenamathuba. Isilwane esikhula ngomqondo esinye sikhula ngomzimba. Awuzama sale ngaphesheya komfula ngendaba zomuna namazondo kodwa ngithi wena